medijskih radnika. U studiju večeras pozdravljam Muju Aganovića, predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine. Dobroveče i dobro nam došli. Zahvaljujem. Selam i pozdrav vama i gledalcima Federalne televizije. Uvaženu kolegicu Dženanu Karub-Druško, dobroveče, hvala i vama na dolasku. Dobroveče i hvala vama na pozivu i pozdrav za gledatelje. Sa nama je i Borka Rudić, predsjednica udruženja BH Novinari. Dobroveče, gospođo Rudić, dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Na Zoom vezi pozdravljam kolegu novinara Jakova Leona, koji radi u njemačkom javnom servisu, inače konsultant o brojnim projektima Evropskoj uniji i medijskog eksperta za javne servise. Dobroveče, Jakove, i hvala na izdvojenom vremenu za gledatelje Federalne televizije. Dobroveče i vama, vašim gostima i naravno gledalcima, i svakako mi je zadovoljstvo da budem deo ove diskusije. Hvala lijepa. Nažalost, general Vahid Karabelić, komandant Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, iako uz najbolju namjeru večeras nije s nama, nije uspio s puta stići do početka emisije. Svakako bit će prilike drugi put. Vama svima dobroveče još jednom i hvala vam na interesu da govorite o ovoj važnoj temi. Za početak